Igitondo cyiza, igicamunsi n'umugoroba mwiza kubakurikira Isonga News ku ngingo zitandukanye zirebana n'umutekano, politiki na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ibitangazwa hirya no hino mu isi. Tuje abatwumvira mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari, tuje kandi abatwumvira mu byerekezo bitandukanye mwese aho muri mu bice bitandukanye, mwumve ko Isonga News bifurije igitondo cyiza. Turi kuwa kabiri tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Reka tuganire kuri politike mpuzamahanga, by'umwihariko dusubire gato mu Burayi. Ku munsi w'ejo twarebeye hamwe byinshi bikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwo hagati. Reka tugaruke gato mu Burayi mbere yuko tunakomeza ku zindi ngingo ziba bibera mu karere k'ibiyaga bigari. Birumvikana ni Moscow mu murwa mukuru w'Uburusiya, imitsi ibiri ikurikirana ibitero by'abanya-Ukraine bikomeje kumvikana rwagati mu murwa mukuru Moscow. Ni ibitero bya drone uhereye tariki 4 umunsi w'ejo wa tariki 5, ndetse binavugwa ko icuku cy'uyu munsi wa tariki 6 naho hari ibindi bitero bikomeye cyane byaburijwemo ni drone z'abanya-Ukraine, nk'uko meya wa Moscow Bwana Sergei Sobyanin yaje kuba abisobanura. Saho gusa turinjira Kursk. Ukraine iremeza ko yagabye igitero gishya muri Kursk cyo ku butaka, ndetse kandi bakanemeza ko baherutse gusenya command center y'indege zitagira abaderevu z'Abarusiya, ni drone z'Abarusiya hariya muri Kursk. Sibyo gusa, turasubira mu Bufaransa, bukomeje kubaka ubushobozi bwabo, bakeneye kuba bami bagenzura inyanja mu Burayi. Biravuga ko aircraft carrier bya byatuburutura biparika indege binazitwara. Ubwato bwitwa Punk aribwo Ubufaransa buri kubakisha, ndetse bivugwa ko buzaba ari ubwa mbere ku mugabane w'Uburayi, ndetse bukaba n'ubwa mbere mu isi. Iyi Punk aircraft carrier igenewe gusimbura Charles de Gaulle iri mu kazi guhera 2001. bivuga ko itakijyanye n'igihe, cyangwa se ugereranyije ibihugu nk'Ubushinwa, Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze ko iyi aircraft carrier ya Charles de Gaulle ishobora guhamya ubuhangange bw'Abafaransa ku bijyanye n'intambara zishobora kubera mu mazi. Trump nawe yatangaje ko abanyaburayi bamusabye kuvugisha Putin, kuko abategetsi bose mu Burayi yari amaze igihe abirengagiza, bamuhamagara n'abafate icyo bagerageje cyose n'igikunde. Perezida Vladimir Putin avuga ko kuba adaca cyangwa se atajyana imbizi n'ibihugu byinshi ku mugabane w'Uburayi, by'umwihariko n'abategetsi bose barimo b'Ubufaransa, ubwami bw'Abongereza ndetse n'Ubudage, nibyo bihugu navuga biri ku ruhembe cyangwa se biri ku isonga mu buhangange. Ariko aba bose ngo yabaciye amazi, bategereza ko Trump yajya ku butegetsi, kuko Biden nawe byari bigoye, kuko ni umuntu wasubizaga Perezida Putin akoresheje guha Ukraine intwaro ziremereye nyinshi mu z'abanya-Ukraine bafite kuri ubu bazibonye ku butegetsi bw'Abademokrate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi ngingo z'amakuru nizo tugiye guhuriza hamwe n'izindi ngingo nyinshi. Uburusiya nabwo bwagabye ibitero bikomeye cyane Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine, Kharkov ndetse na Kherson. Ibitero kandi bivugwa ko byahitanye umuntu umwe ahitwa Kherson. Izi ngingo zose rero tugiye kuzinjiranamo turi hamwe muri rusange, byinshi mu biri gutangazwa ku ruhando rwa politike mpuzamahanga. Ndetse mugeshi bangana ukurikira Isonga News umunsi ku munsi, kora subscribe niba ari ubwa mbere udukurikiranye, winjire mu muryango mugari w'abadahwema kubana natwe ku nyungu nk'izo z'amakuru zivuga ku mutekano, politiki na diplomasi mpuzamahanga. Turahera Moscow mu murwa mukuru w'Uburusiya. Ibitero by'indege zitagira abapilote nibyo bisa nk'ibyiganje cyane mu ntambara ziri kubera hose mu isi, cyane ko izi drone bivugwa ko zihendutse ugereranyije no gukoresha indege z'intambara, zikaba zisohoza mission mu buryo navuga ko buteye imbere, ndetse kandi zikaba zishobora koherezwa ari nyinshi ku buryo zishobora gucanganyikisha umwanzi. Ibi byose rero ngo bishobora no kuba ari kimwe mu bintu bituma izi drone zisa nk'aho zigezweho mu ntambara ziri kubera hose mu isi, ku ntambara ziri mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'iziri gutangazwa mu tundi turere tw'isi dutandukanye. Uburusiya nabwo bumaze iminsi bwifashisha izi ndege zitagira abapilote zibasira bimwe mu bice by'ingenzi cyane muri Ukraine kugeza mu murwa mukuru Kiev. Ibitero byo ku Burusiya byo ku butaka birumvikana muri Donbass gusa, Kiev, Kharkov ndetse n'ibindi bice birimo nka Kherson bifashisha ikirere baharasa
yatari misile ballistique za Kinzer, iyo akandi ku rundi ruhande atari zino drone batumaho ibindi bigenda juru birimo amarokete. Ariko kugereranya rusange 90% by'ibitero byose Ukraine cyangwa se Uburusiya bushobora kugaba imbere muri Ukraine byose ni ibitero bya drone. Impamvu Moscow ikomeje kugarukwaho, harabura amasaha barirwa ku ntoki ngo umunsi wa tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu, umunsi Moscow cyangwa se Uburusiya muri rusange n'icyahoze ari Union Soviétique bizizaho intsinzi bakomeye ku butegetsi bw'igitugu bw'abanazi mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi yose. N'umunsi utavugwaho rumwe, n'umunsi ariko kandi wa tariki 8 mu Burayi nibwo bazaba biziza iyi ntsinzi. Twaje tubisobanura kenshi impamvu iminsi itandukanye nyamara bararwaniye hamwe, ndavuga Ubwongereza n'Ubufaransa n'ibindi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi kugira ngo batsinde ubwami bw'abanazi, ariko ingengabihe zitari zimwe cyangwa se ingengabihe si zimwe ukurikije Londres, Paris ndetse ni Moscow. Tugiye batsinda ubutegetsi bwa Hitler Berlin ubw'ingabo za Union Soviétique za Joseph Stalin zinjiragamo cyari tariki 9 mu Burusiya. Uburusiya rero bwiteze ko bugomba kwakira abategetsi bakomeye mu biganiro byacu bibanza. Twagiye dukomoza ku mazina aremereye agomba kwitabira biriya birori. Twavuze kuri perezida w'Ubushinwa Xi Jinping, biteganyijwe ko agomba kuba ari muri kariya gace. Tuvuga kandi ku bandi perezida bakomeye, twakomoje kuri perezida wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva, tuvuga kuri Nicolas Maduro wa Venezuela, tuvuga kuri Miguel Diaz-Canel wa Cuba, tuvuga kuri Alexander Vučić muri Serbia, tuvuga Robert Fico muri Slovakia ni minisitiri w'intebe, tuvuga Alexander Lukashenko muri Belarus, harimo kandi Simona Halpin ni ambasaderi wa Israel mu Burusiya, harimo kandi Prabowo Subianto ni perezida wa Indonesia, nawe byitezwe ko agomba kuba ari hariya mu Burusiya. Hari kandi ingabo zizaturuka muri Korea ya Ruguru ndetse n'abadiplomate, hari Viktor Orban muri Hongria, hari Perezida Mahmoud Abbas muri Palestine n'abandi bategetsi benshi bateganyijwe kuba bakitabira biriya birori bigomba kubera hariya Moscow hizizwaho uyu munsi w'intsinzi ikomeye. Ni ibirori kandi ubwo binajyanye no kumurika izindi ntwaro nshya, cyane ko buri birori byose byagiye biba abategetsi b'Uburusiya bagiye bagaragaza cyane cyangwa se bagiye berekana muri rusange ubundi bushobozi bafite bwa gisirikare. Kuba rero hamaze kuba ibitero byikurikiranye mu minsi itatu, ibingibi birashyira ubwoba cyangwa se biragaragaza ko umutekano hari Moscow ushobora kuba utizewe. Ni mu gihe kandi birumvikana bano bategetsi abambere bagomba kwasesekara tariki 7, ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo wa gatatu nibwo biteganyijwe ko perezida w'Ubushinwa agomba kuba ageze mu Burusiya. Birumvikana n'abandi badiplomate batandukanye b'Abashinwa bazaba bamuherekeje ndetse n'ibindi bihugu byiteze kohereza abategetsi babyo hariya Moscow. Uwitwa Sergei Sobyanin ni meya wa Moscow atangaza ko n'ubundi 95% by'izi drone zose zihanurwa zitaragera ku bipimo byazo, ndetse aremeza ko icyitwa umutekano Moscow nta kibazo kirimo, bivuga ko abategetsi bagomba kuza batikandagira. Ariko Ukraine imaze iminsi bice muri perezida Volodymyr Zelensky yihanangiriza bikomeye, yihanangiriza bidasanzwe ku rwego rwo hejuru abategetsi bateganya kwinjira hariya i Moscow, avuga ko umutekano wabo atazigera awubazwa. Ni perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine atangaza ko ibyo azakora byose nawe uzigera mubaza ibijyanye n'umutekano w'abaza bari Moscow, bwaburira abategetsi barimo Abashinwa n'abandi bagiye batandukanye, avuga ati mwese mwiyemeje kuza ariko gutaha bishobora kuzaba indi nkuru, nimuzigere na rimwe mumbaza bijyanye n'umutekano wanyu muri kariya gace ka Moscow cyangwa se hariya mu murwa mukuru w'Uburusiya Moscow. Ni ibibazo bikomeye cyane kugeza kuri ubu. Cyo navuga nuko ino ngingo y'umutekano yo nago nashimangira ko Ukraine ishobora gutesha Uburusiya umutekano kuri kino kigero cyangwa se ngo bateshe umutwe iyo bashobora gusubika umunsi nk'uri. Ariko nanone ibitero nk'ibi bigomba guhabwa agaciro. Izi drones z'abanya-Ukraine zigomba guhabwa agaciro nubwo atari misile ballistique, twavuga zifite uburemere burenzeho cyangwa se bwisumbuyeho, ariko izi drone nazo zishobora kwangiza byinshi mu gihe zaba ziciye muri humye. Bumwe mu bwirinzi buzaburinze cyangwa se bunarinze umurwa mukuru w'Uburusiya Moscow.
Ibibuga bine by'indege hariya mu murwa mukuru Moscow byari byafunze, ariko mu masaha make atambutse byongeye gusubukurwa kugira ngo bizabone nuko byakira abantu ba diplomate bose abazahagera bifashishije indege. Benshi muri bo uretse nk'abaturuka muri Korea, ariko nabwo ni perezida wa Korea ruguru bikora wenyine ugenda muri gari ya moshi. Abandi ba diplomate baza mu ndege zabo cyangwa se indege bagenewe, niba ariko twabivuga. Ngaye nguko rero uko bihagaze mu murwa mukuru Moscow. Mujye muri Kursk, aka gace bivugwa ko ngiye kubamo incursion kuko Ukraine yemeje ko nyuma gusenya command center y'indege zitagira abadereva hariya muri Kursk, noneho ngo yohereje n'izindi ngabo zigendera ku butaka. Kursk Uburusiya bwari bumaze iminsi butangaza ko amezi 9 abanya-Ukraine bari imbere mu gihugu cyabo bayashyize akadomo cyangwa se byasoje. Ibyo babitangazaga mu kwezi gushize. Ibi ngibi rero byose n'ubundi byongeye kuza mu gihe Zelensky ahamya ko akomeje kurwana urugamba rw'injyanamuntu ugamije kuba rwahagarika ndetse rwanasubiza, niba ariko nabivuga, rwasubiza icyo yise ubushotoranyi kuri bino bihugu muri rusange bifasha Uburusiya. Harimo Korea ruguru ndetse n'Ubushinwa n'Ubuhinde. Ntabwo bivugwaho rumwe. Zelensky avuga ko atitaye ku bafatanyabikorwa be agomba gukomeza gukora urugamba kandi akarutsinda, niyo ntego nyamukuru. Ni mu gihe kandi n'ubundi Kursk imaze igihe ari isibaniro ry'intambara. Uburusiya bwemeza ko muri Kursk gusa bwiciyemo ingabo zirenga cyangwa se zisatira ku 80,000 z'abanya-Ukraine. Andi mibare ivuga ko izirenga 100,000 ziciwemo. Nibyo bivugirwa Kursk. Hari abatangaza ko ari 60, 50 imibare muri no ntambara ikunda kuvugwaho rumwe. Twagiye tubona impamvu nyamukuru yuko imibare ishobora kukuyobya ikumvisha ko hari intsinzi iri kuboneka, kuko imibare mu ntambara niyo igaragaza ushobora kuba ari gutsinda cyangwa se ushobora kuba ari gutsindwa. Ngaye nguko rero Ubufaransa nabwo burashaka kuba bami b'intambara zibera mu mazi mu Burayi, nubwo nta ntambara zigihari nko mu bihe by'ibinyejana byatambutse. Ariko ubwato rutura bwiswe Pang nibwo bugenewe gusimbura Charles de Gaulle. Ni aircraft carrier iri mu kazi guhera 2001. Iyi Charles de Gaulle bivugwa ko idafite ubushobozi bwo kuba yageranwa n'andi mato y'intambara arimo Gerald Ford y'Abanyamerika, arimo n'ubundi bwato bukomeye cyane bw'intambara cyangwa se ubundi bwato bwagenewe intambara zo mu mazi bw'Abarusiya. Ibi byose rero ngo ni kimwe mu bintu bikomeye cyane ko nk'ubwo ukurikije muri rusange uko bimeze cyangwa se uko buno bwato buteye, busaba ari bwo bwato bwa mbere bivuze ko buzahita buca ku mato y'Abarusiya. Navuga kuri ubu ubwami bw'Abongereza nabwo bukunze ubundi kuba bwarashatse kugenda bugenzura intambara zibera mu mazi, ariko kuri kino gihe nago bisa nkaho bibakundira. Nago icyo nakita nk'igitinyiro bahoranye muri no minsi siko bikiri, nago ariko bimeze muri rusange. Ngaye nguko rero n'Ubufaransa nabwo buri kubaka ubushobozi bwa gisirikare, ari nako bwohereza bombs nyinshi muri Ukraine. Bombe zabo zikoranye ubwenge buremano ziri koherezwa ku bwinshi, ngira ngo bari bemeye package izi bombe zirenga hafi 2 miliyoni bagomba kugenera Ukraine muri uno mwaka n'umwaka ukurikira 2026. Urebye imipango y'abanyaburayi bundi igaragaza ko intambara irateze kurangira hafi ahandi babakora igenamigambi rishobora kohereza intwaro kugeza mu myaka iri imbere. Binumvikana nuko baba bapima ikirere bakabona ko ibintu bishobora kuzagera mu icyo gihe. Mu gihe Trump ku rundi ruhande nawe avuga ko yahamagaye Perezida Putin w'Uburusiya kuko yari yabisabwe n'abategetsi batandukanye ku mugabane w'Uburayi. Perezida Putin ashinzwe kuba yaragiye aca amazi cyane abategetsi b'abanyaburayi, agasa nk'uvurira ibiti mu matwi ku bijyanye no kumva ibyo bamusaba. Ibi byagarutsweho na Trump mu gihe atangazaga ko ubwo yahitagamo kuvugisha Vladimir Putin kuri telefone yari yabisabwe ahanini cyangwa se yari yabishyizwemo cyangwa se yabisunikiwemo n'abategetsi batandukanye ku mugabane w'Uburayi. Bagiye bamusaba ko yabavugishiriza Putin bakareba ko intambara yasoza. Mu gihe kandi ubundi Putin wasa nkaho bamuheje ku isoko ry'Uburayi mu nama zitandukanye. Urebye uhereye ku nama ya G8 bahinduye G7 Uburusiya bukurwamo. Urebye mu zindi nama ziga ku by'umutekano w'Uburayi, Uburusiya busanzwe bubarwa mu gice kubera ko umurwa mukuru wa Moscow ubundi uri mu Burayi. Uburusiya nabwo bubarwa ko buri mu Burayi nubwo bufite igice kinini kiri muri Aziya, igice cya Siberia kiri muri Aziya, ariko kubera ko umurwa mukuru Moscow uri mu Burayi
Russia ibarwa nk'igihugu cy'Uburayi muri rusange. Mu gihe rero n'izindi nama zitandukanye zaberaga ku mugabane w'Uburayi zihuza abategetsi bakuru, Uburusiya bwarakumirwaga bituma rero Putin asa nk'ahari isolated, nawe ahitamo rero ubwo gukora bimwe mu bintu bye yiturije muri rusange. Mu gihe rero uko ibintu bimeze muri rusange ari uko Trump avuga ko gukomeza kuvugisha umutegetsi mukuru bisunikirwamo n'abategetsi batandukanye ku mugabane w'Uburayi, nawe bisa nkaho ibiganiro byabo nta kintu biri gutanga, ndetse n'abayemeza ko amasezerano Ukraine imaze kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se basinyanye atari yitezweho gusoza ino ntambara, mu gihe ubwumvikane hagati y'amande zombi butarasobanuka. Putin ibyo asaba na Zelensky ibyo yifuza si bimwe. Muri rusange urumva ko abahanganye bagifite ibitekerezo bitandukanye. Ngaho nguko rero reka njye mbashimire abo tubana. Blessings over blessings.